niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuig tham. Non malom social media long hur ki chudut ko pilo pulote chethana matsi joktor ata hai. Athe Facebook lekang pulote bangso alam thele arjuji pulote karjo alam the matsi avi. Lapen mithang sumar pen Facebook kelang rabjia phananta kamatha nang ang dengansi nang le roklo. Ponta kidam tang ninia prang lam ki phowe kanim sopi alang li lam the kaning je ponahut alang li phan ka use fe katum amena bank ke APHLC NGO kongchun bang Peter Tiso amen pangdak ponlo. Laso teng pen kidam tang chitini phai krisir kebarni difu police station raikom sai kya tumahin pen kisung di phove arlo swamen ki ho teng pen Peter Tiso phan difu police atub nep ingnang pon cheklo non malom MLA England pen inut anim sopi a visual viral along kacharab dun do pu ako pipon si Peter Tiso phana bangke raikom sai kya tum ingnang pon cheklo Bonta raikom sai kheri denga chingnang chek Peter Tiso kaning je pona tengke ke viral det a visual along ni thanga charab dunawi alang lituma matsi ka chuklem na pen alang lituma matsi adaido nilipan ke akoi nang ki pipon thap ang thek thang nat tawi pusi phirang kia thengno ning je pon ame thang tum si lage ka chuklem la ame thang tum si adai la si nilipan nang koi la ke totally chokche proman thang thawe ka si apolo de la ke naslang ko Assamese pilo lapang kaya latum politically conference do latum ang bong kasi latum plan puri pamesi nilipan nilichinon de lahay bang kaya alam nunda ko pine doko ka join ito nang likana ko na আখির কিতিয়া পর আপনার মানে এনেকা ব্ল্যাকমেলিং বিকা করা nili lahay chichini donde ate nili kam ka prexido lahay ame thang tum si lage ka chuklem la ame thang tum si adai kasi nilipan nang koi la ke totally chokche proman thang thawe kasi apolo de la ke naslang ko Assamese pilo lapang kaya latum politically conference do latum ang bong kasi latum plan puri pamesi nilipan nilichinon de lahay bang kaya alam nunda ko pine doko ka join ito nang likana ko na আখির কিতিয়া পর আপনার মানে এনেকা ব্ল্যাকমেলিং বিকা করা nili lahay chichini donde ate nili kam ka prexido lahay kam le nili ka chuklem kali kasi la pokoi puro kay karpeng long untiu ne kasi ahok pa si kam klem lagi Bonta isilang da pulote bangso putha karbyang long angkang pi hur ki pachudut asai ki klem paprang ching sidami Peter Tiso hin pensi klem ponde bonta nona bang ki amitha kito akhamalong amatsi Peter Tiso amitha amatsi chidan chek bonta Peter Tiso khan ko madatum si raikom sai khiet along an lam hoi ki pidam luni lapen lam hoi mate case number ko anuni non puanta klar dalam the long pon pilang news report KATV news Kedam tang chitini bhai krisir ke parni lakhain koi retro Dwarbagori MSC constituency ke parlo Diethor Forest IB along Karbi X Revolutionary Forum mate song trok asong atum chingrum si Dwarbagori constituency along ta KERUF asong aru kisengpon Karbiang long along ta penang an heliki ot asong dulo labang song bong pen puthot sarkar thengno ari chirung de rapi song do an puthot chingrum tusi KERUF asong amhang pathek pondo Puthot labang song ajakong kachelong muchod jia phan pura kidam tang chitini phai krisir ke parni Dwarbagori constituency along song trok along claim bang do anatum chingrum thusi KERUF mate Karbi X Revolutionary Forum aru sengpon thu bangso ka chingwai pona hu chedon sarpen Prodip terang aphan mai phu lapen Jona Singh terang aphan kongchun bangar pu pekpon Mai Pula pen Kongchun Bangar Pupen on Porta Dun Mai Puapan, Wellesley Hansi, Rap Kongchun Bangapan Nihang Inghi, Dihinchun Bangapan Kensing Ingti, Sai Hemchun Bangapan Moses Tirang, Pendanglok Kaprek Arpu Pekpon Rinti.
bang so hut di hin chun bang kensing ing ti pen kaning je pon ke nilitum majok asong la pen political party atuma phan le ke pasik sak dunji pu kali sitame non song trok asong along ke rap dunji aphan la pen ke theki ding atum along cho hang dunji aphan si la bang so song trok asong aphan ke rap dunji pu si dorbagori song trok ke rap asong at pu mi hang pathek pon chot pu si ningje pon so ang kailan kaplan sabi nito mga pinilap yung rumah alam nila jadi asal tin sila may itong program on nila hani sabi ada kami itong jahan itokyan sa daman ng jahan ng itong apply ni asal tin dojang botin itong sila na apply do kasi kado we na itong apply pero do na pini ni pan dahil kado we di pan pini general kung paper kasi ni kunan kay ang ni bolong po si kado we na may semede ng duro kasi nito mga sa paprang mo himan halapu mai pu prodip te rang kaning je pon ke dor bagori song trok ke rap asong ke seng pon ke nilitum song trok eklai vet ke do thek ji aphansi bangso dor bagori song trok ke rap asong pu ke seng puta ning je pon thu dor bagori pen Thompson terang KATV News West Karbiang Long Rongkang MSC constituency ke Parlu Hongkram mini stadium along kedam tang chiti ni phai kriner ke parni Karbi Film Society pen Hongkram veteran angbong isi friendly football match pathupon Jai Megalong Lakhain Koi by Thalang So MLA Barim Dr. Mansing Rompi Karbi Customary Law Chairman Moniram Tiron KZA Rongkang Havaramai Maipu Ron Dhiram Kro Kong Chunbang Chesong Ingleng Hongkram Sport Association Maipu Borsing Tiron Lapen Kaprek Man Penki Doatum Chetong Dun non obi kimia tum okpran kimisenji rakia hormu gi chopen kachi o thekji lapen mobile phone kachi tongki pen kachi pajok ji polote ke pathua hin si apor chipinangji owe kimia tum aphan ke pathua hin aning ki rung ponji aphan pura Karbi Film Society atum pen tami Karbiang Long adang pialong penang anadim along friendly football match pathu pon bomdo komiti la Hongkram rataman yang ko churi lo Yaman itu padang nak hang no, jadi on ingkan api ni tak kita ada. Hema, dihe kini di Hongkram sih tiga ding. Ni 1975 to 1978 ni kita sih tu Hongkram ada orang punya di Bidal School. So kaya ni kita ni orang orang lagi. Alah teron tu ni orang lo. Agaklah ni kita mansing, Dr. Mansing, OP Hensi. Pesar headmaster satu teron tu high peak. So special headmaster dah sih dulu lo ni. Dia kasi terlo. Daso langki langi vector lo. Daksi pilih mana bihak kau daksi pilih lah sini. Mana nikah nak pilih dah ke bang. So nak perang lah, so pilih perang tu leh. Saya nak kibi ada di mana kita stadium lo, lo. Asli. Tabang so kapatu akhirnya apa lo? Dadak itu ajaga, lah itu madin. Non awe kimi tu hasil ini tu panong pi. So farmers ini tu pinuwe tabang so friendness bate jepu. Tabang so tak khela ki bi asi non hobe kimi tum ye kitu tap te jadi bade kitu tap te jadi apa sih tapi non hobe kimi tum apaan cuci junje pen alang ditum la puson football ka khela bade ka practice lahai ne ang klem bom puson de alang tum apaan same akai bhan jakong horang mate klaim ke dam istame alang tum asap to lingkan kep ke duya dim lingkan krepo lanang bat yung se alang itu lason thak si GT ni phai kriner ke parni tami Hongkram veteran atum pensi pathu pontulo bangso ke pathu ponalong lapu patum tami ing tang kring pen pathu ponsi Hongkram veteran atum 3 goals lapen Karbi Film Society atum 2 goals chepalong ponsi Hongkram veteran atum chepahai ponlo Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Lason thak si GT ni phai kriner ke parni tami Hongkram veteran atum pensi pathu pontulo bangso ke pathu ponalong lapu patum tami ing tang kring pen pathu ponsi Hongkram veteran atum 3 goals lapen Karbi Film Society atum 2 goals chepalong ponsi Hongkram veteran atum chepahai ponlo Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News.
Pinya birta ki lan sikang tonlo domi thakmi kardom.